Chiranduka kanga no phone yavo. Onini wayari ku phone maina. Ndisiko kuti vu ndoti chini zve. Katika pano phone muntu. Ndiani my habit. My habit ndiani? Hello. Makaita wandawe. Iyezve amutangi nekundishauda kunditsambure madzambo kuti kwai mwamuna wangu uri pari. Ndipei mwamuna wangu. Ye, babangu dziya we. Mumbore nani? My habit wokuri. My habit wokwacheche chapa. Hey. Kani hai makaita wani mainini. Tinomuziya kuti muriyo. Hey. Hino hai munikazi wefoni baba happy womunobhuyawo. Vandombandanda kozingeya nekoteme huni mushango. Vanopetuka uneni zvinezvi unombayamba yapo. Amufoni zvana mai maishaude vantu ingate munovasiya mwakambondiona. Siyanai nemwamuna wangu inini ndisiyane nemwamuna wenyu. Mwakambondiona kumbatso kwenyu here mwakandiona mbeu yokotori mwamuna wenyu. Ye, mwamuna waita kuona aguma isusu. Zvekuti uchauya kwamuri oda ngekuda kwake. Kana imwe mwana kuti zvanesa kwidzai matundu. Ngepakondwa mukagusimuka kumiri kuma 6. Radai kumaonini kuma 12 kuda mune mwatoguma pana pacha vu. Tore taura bereke mwamuna wenyu kumushana motodzaka mopetuka pe. Imwe mungatinisa mungatikata zando chega. Amushaudi vantu munondiziya nini? Ini ndini pani imwe muri namba 9 namba 4. Babangu dziyawe. Inogara ipashi kugarisika kuti tende kuyarwa kutore manzidoko ate pashi kuti kukambani. Namba 4 ndimwe namba 4 imwe. Ndaitoti namba 5 pavakabva veizouye panapa ngoti vaitobve kunamba 5. Vona chirandwana. Imwe mugarisika iwe mungatoitira naye je kuita naye je zvomunoita zvokuti konini kuyeisa kudai. Inamba 3 yamakabvise pachirandwa. Ini ndiri wokutanga. Ndini mukadzi mukuru wokugumepo kurorwepo muzakasi. Pona apapo pachirandwa panapa. Tidona adzikuru. Tina adzikuru isusu. Hino inini pandidziya. Anditi zviro zvokuonini kudai. Zvokuonini kuite zvokuonini rumba nekuharase vantu. Garisikai. Tigarisikirei zvandabhuya zvezvo zvekuti uyai mutore mwamuna wenyu unono musandinyangadza kundifonera mwenditsangaisa kundionini. Tinombozvidari zvevantu. Imwe. Halo. Vakata. Tizvazvo inini handiti zvekutonyangadzwa kutopuwa maBP yakatokwira kudai. Ndoda kuzvigarira naadzukuru vangu handi zvinondipe maonini kudai. Mwamuna wangu. Ndodi mwamuna wangu wakandori kumbatso kwavo ndakauya kotora mwamuna wangu ndikabereka kumushana ino. Ndochegari babangu dzewe. Babangu dzewe vantu vanoite zvekutamba. Vantu vanogange vantu. Muntu usati wagange muntu. Tanga wabvunzisisa kutotorose kutsvakisise kuti kwaakabva suriyo haana masanzo haana matorokisi zviro zvake zvaanotwarana nazvo. Endundurudzana nazvo. Tingaremba ngevantu. Namba 4. Namba 4 ndo ingandireketere izvi ndikatasa. Ndochega. Preview. Onini muzaya wamuka watomuse muzaya wangu kuti mudzukuru chakaonini chakatowata. Chine mukhuhlane mazuva ano chakafodoro hope ndototi chimbotowata ngekuti chakamwa maguchudzuro madekoni. Votifonera my habit wokuti wamuka sei muzaya wozwe nzara. Ndikuitire ndikukurungirepo zvibota papapo. Tingaremba ngevantu vanototinesa isusu. Antu ngaziye kuremekedze vantu vakatange kusvika mumizi. Vakatange kuguma ana mai guru vana. Ngekuti ndo vanoziye ndaa dzeshe dzinoitika. Zvokuti kwai vakarambwa hino vari pano. Achirandu vaende kushango kupandanda vari pano. Hatisi kuvadzinga isusu ngokuti pane vana, pane vadzukuru. Vadzukuru vandi kutoonawo sekuru vavo. Hatina mumoni munazvo isusu. Ye, ndaramo ini. Preview uyapo nini? Utore doro ira ndakapuwa ni Joshua. Uti wobva kuchikorapo uye nemunyu. Utenge munyu mamuzaya machisa. Muchitoro chemuzaya machisa. Uri pari zvidhoro rakona. Yezve, handisingacharoni. Uyapo utoripo doro. Uye nemunyu tichiri nemunyu ere. Wakakumbirwa wazuro panapa ndimaini noni napo. Wakatopera hosho munyu wacho. Ndochigaira muna. Ndochigaira kuti nyangadzani mangwanana ano titori nezvinototidakadza masoro edu toda kutoite madhiri edu tinopemberera zviro zvetinoda kupemberera. Antu uya ngene ndaa dzavo dzeonini. Dzichihore chavo